since you are the head of DPS, I would like to ask, pila man ka tons of garbage are you throwing every day to Binalyo? Yes, ma'am. Every day we are throwing garbage 550 tons to 600 tons every day. 500, 550 tons to 600 tons every day. 600 tons. Do you have any idea if what is the capacity of ARD? Wala ko idea, ma'am. Prime waste na siya, member. I'm sorry, Prime, wala kay idea. Wala ko idea. So you mean to say ni kuan lang ka ni you go through the motion of throwing garbage without knowing of pilay capacity sa kaning landfill nga atong labayan as head of DPS wa kay waka you just I think, ma'am, the mere fact that they are receiving this number of tons every day means they are capable of receiving it. But as to the question of what is the appropriate number of tons to be accepted by the facility, that I do not know. so pagsude ani nga facility even panahon pa sa ARN hangtod karon wa gyud kay kalibutan. So as DPS head wa sa gyud ka nangutana wa ka nagsukit-sukit og unsa man ni nga landfill nga kuana nato labayana nato pila may capacity nga volume nga makaya ani wala sad gyud. Wa kay idea na as in no knowledge at all you can. No knowledge at all, ma'am, because in the very first place, ma'am, that fact alone could have been included in the terms of reference during the bidding. Was it included in the terms of reference? No, ma'am. It was not So included. it was not included. It's a very categorical statement coming from the head of DPS that it is not included in the terms of reference as to how many tons is the capacity of that particular landfill in Binalyo. Yes, ma'am. So sa ato pa, bisan pag mulabay tadihag 2,000 tons of garbage, we presume that they are capable of that. Yes, ma'am. Kay ang nahitabo, ma'am, the Cebu City LGU is not the only ones throwing the garbage in that facility. They have other LGUs, not only Cebu City. So in other words, it is not solely Cebu City. Yes, ma'am. Do you have any idea who are these LGUs throwing garbage in Binalyo? As far as my knowledge serves me right, ma'am, the Mandawi LGU is throwing there, and Cordova, no? And Cordova, and Compostela. Yes, but the most volumes delivered in their facility is from Cebu City, ma'am. Thank you, Member De Los Santos. Member Archifal? Mr. Chairman, if we would be throwing garbage in the tune of 600 tons a day, and then, ako lang ni iklaro gyud para makabalo ang mga tao sa siyudad, nga if that would be 600 tons a day, then you are going to multiply it by 3,000. Ako lang ni iklaro una, Mr. Chairman. 600 tons times 3,100 per ton, we're spending a day 1,860,000 per day. And if we are going to do that by by 30 days, we will be spending and throwing 555 million 800 per month times 12 months. We will be throwing money in the amount of 669,600,000, Mr. Chairman. Sakto, Sir Puloy? Base sa ako ang kuan, Honorable Councilor Sir Archival, the annual budget that I proposed for 2024 is only 455. And the City Council only approves 300 million. That was exactly the reason why I was asking for a supplemental budget of 144 million that would be used at the end of the December 31 of this year. Yes, but before that, kato iyang computation, sakto ba to, Sir Puloy? Dako ra kay to, sir? Kanang 3-1, Councilor Archival. Yeah, Mr. we Chair. will be actually throwing tipping fee 1,100. And we will be paying our contractors 1,900 per ton.
if that is correct. Yeah, Mr. Chair. Yes, Councilor Yeah, there are Ortega. three methods akong naibawaan diha. We have the private contractor, we have the barangay garbage truck, and we have the city trucks. Now, for the garbage contractor, sakto tong gisulti ni Councilor Archival nga ang amount sa pagkolekta is 1950, unya on top diha is ang kaning Tipping fee. which is 3,000 kapin. Now, iya lang gisumada total, Anan, no? but not- Kay, dili na siya mao. But then again, tinuod na, Councilor, nga nagasto man ta gasolina, gasto man tag tao, nagasto man ta og ang atong Everything. ekwipo. Yes. So basically, if that It's the is the same. basis of It's the same. that is the basis of the computation, it also apply to government-owned workers employed and gasoline and garbage truck as well. Yeah, that's correct. So, maingon ta nga di na it's not correct. Ah, Ang yes. tinuod is we're spending 3,000 per ton. Sa gisulti na ni Consel Joel, bisan man gani kung kita mo ay nagamit, ato man ang gigastong kwartaha. Mas inefficient man ta. So, mas dako pag atong gasto, ana, kung kita. Mr. Chair, Yes, Councilor Alcover. in line with the questioning of Member Archibald, kinsa mo determine sa timbang o kinsa mo determine o sa pakibalo ninyo nga mao na timbang nga gihatod dito sa landfill? Yes, Mr. Councilor, naaman sila gitawag og weighing bridge. Sa Highway Bridge. Oh. Ang weighing bridge dito, Mo mo determine. determine sa timbang. Ang style dito, sir, is itimbang siya before siya musod nga naa pa siya sod. And Oh. then, itimbangon po siya og balik nga wala na siya sulod. Okay. And then, kana siya, sir, gibantayan na sa ato ang staff sa DPS. So, natay 24/7. personnel dito, Sir Kaya lang, Pulay. unsa ka siguro ka nga nagbantay ang atong staff dito sa timbangan? Sigurado ko, ana, sir, kay ang role sa ato ang mga tao dito, sir, is mukuha man siya sa waste manifester. Mokuha siya, mutanaw siya sa pagtimbang or modawat lang siya sa resibo nga gihatag. Kuan sa sir, actually sir, dili gyud sila mismo kasulod dito sa facility wherein asa mo go ang resibo. But they will receive the official receipt. Kanang mga waste manifest counselor, naikopyaan na ang company, naa sa tay kopyaan na. Mo na ilahang basihan inig bill na to, nga kanang ilahang bill diha, o katong bill nga among gikuptan, dapat magtakdo na siya. Ako ning gipangutana ba? Kay dito man gyud mi. Una ang weighing scale, kanang bridge to nga weighing scale, Wing Bridge. Yeah. weighing bridge, tainted na. Tainted. So, dili makitaan. Tainted. Pag pangutanan mo ang taga-DPS, abong ipatawag, abong istorya. Ningon ang taga-DPS, Sir, igo raman mi mo dawat, di ba may kakita? Sa actual weighing. So, igo sila mo dawat. So, butang talang kung pasobrahan nagsuwat dito, mas may labo, sa may kalibutan na to. Di ba? Muna niya mga tanak kung ang gusto nilang palabaso mo niya, nga timbang, mo yung gawa sa listahan, ikaw ang mamadawat atong DPS. Muna ningung ko, unsa ka siguro, baka na nga ito mga taga-DPS dito, sakto ang ilang idawat, kaya di ba sila nakakita? I was there. Yes, Sir Pulay. In addition, before yes. di kita ka siguro, di sad ka blame sad sa membro sa konseho mangutana ani engineer kay sa una bayang panahon grabe biya kay ang pag-bloat sa timbang, no? In fact, that paves way for the case, no? So we have to be sure ni ani nya sa mo ra bang naobserbaran ron together with the Solid Waste Management Board ang kaning private na to nga contractor ni-increase na nila ang ilang tonnage for the last 3-4 months. Nisaka na. So we want to know ngano nisaka man ni sila, no? Ngano sa may Yes, sir. nakadiferensya sa karon o sa mga nangaging buwan. Ngano nisaka man ni siya, unya mahal ra ba kay ni siya kay tag 3-1 ang atong gasto niya ni. So we just want to be sure niya ng dapita. Yes, sir.
First question regarding atong question ni Councilor Alcover. Yes, No, sir. no, no. We go back to Councilor Nestor. Sakto ba ni ang iyang giingon nga it would cost around pila 600 million, Councilor more Nestor, than based on 600 your million. computation? Yeah. Nga 3-1 times the number of tons na adya dapita, Sir Poloy? Actually siya, Vice, kuan ni siya kanang katong giingon ni Councilor Archibald is apil na to mga kuan katong mga 13 months sa mga empleyado nato atong gigamit mga krudo inana. Mr. Chair, I think that is not correct. Walay appeal. Basic aning ang basis ni Member Archibald is only on the number of tons. 3-1 on the number of tons times per day, times 30 days, times Yes, and 12. times 12 months, which is Yes. 669 million in 1 year. Sabot lang ako, Mr. Chairman, okay? Ang atong every time nga mulabay ta dito, either private or public, or ato nga truck, we will be paying 1,100. Tipping fee. Tipping fee. For the tipping Klaro fee. yun na. Now, for the contractor private, or supplier, Yeah, for the or private or contractor na to, that's 1.9 plus, 1,950 plus the tipping fee. plus the tipping fee, which is about 3,000 plus. Now, sa atong mga truck, mas dako atong bayranan, mas dako ang atong basically gasto kaysa 1,009 because number one, we're using our truck. And number two, we're actually maintaining it. Niya, kita inefficient man kaayo ta. Wa man ta. So basically, kung imong tan-aon, kanang 1,900, per tanang gasto gyapon ta ana. That's the average actually. Kay kinahanglan man ta mo labay. Kinahanglan man ta mo gamit og truck. Ingon sila nga di oy ato man na wa man ta saan nimo pag-quantify. Mo bitaw na nagsige na lang sila pangayo kwarta kay magsige man sila ayo, magsige I mean everything ato man ang paliton. So basically whether public or private, the average cost that we are actually paying is more or less the same. Ingon ka, wa man may magastuan o sima. Kita may nag-maintain, kita may naggamit sa atong mga drivers. But again, in fairness, if they're not doing their job, mas clear nga daghan yung kay basura every night. Oh, I mean, the point that we're trying Can I out. answer, sir? Yeah, Yes, sige, answer ah. Councilor, Okay. para Councilor iyang figure Archibald. ba? Iyang figure. Sir, akong klarohon, sir, ha? The city is having 550 tons to 600 tons a day. Maurag yun na siya. Mulapas ganina siya og 600 tons, mulapas ang 650, siguro na ay mga akuan. Mulapas ang ganina siya, na ay mga special events. Like or sinulog, akuan. like inana. Oh. Pero kana siya, sir, kanang 650, ang ato rin yung bayaran na is 1,100. Kung imo nang kontakon, sir, king ano, sir, ang kanang giingon nimo nga 3,000, sir, kuan na siya, sir, kung buto na naon, mo ni gibayaran na to sa kuan, sa kontraktor. Pero the contractor, we are only paying 1,950 per ton. We do not include the 1,100 because the 1,100 is already included in the tipping fee for all the barangays, DPS, and the contractor. Meaning to say, dili na to pwede add kay atong tarungon og add na, sir, ang pinakakuan ra gyud, pinaka bulk ra gyud, honorable councilor, is 1,100 times 550 to 600. That's the budget of DPS. But if we need to include the fuel, the truck, the people who are receiving salaries, the mid-year, siguro moabot og mga 600,000. Mr. Chair, point of clarification lang. Yes, ma'am. You're telling us nga 1,000, pila? 1,100. 1,100 radyod ang atong mabayran sa kontraktor. 1,950 Sa prime. sa prime. Sa prime, ma'am. Kay Ano ba? tipping fee. 1,100? 1,900? Ma'am, No. mama. Okay. Ang atong gibayaran sa syudad nato, ma'am, sa tipping fee. When we say tipping fee, mo ni gilabay sa barangay, sa DPS, o sa kanang ato ang kontraktor. Kaya ang ilang tipping fee, ma'am, o ang ilang number of tons, ato naman ang gikuan, naa naman na sa terms of reference. Nga ato na nang gikita nilang bayad ba? So mo ni gibayaran nato, ma'am, og 1,100. That's tipping fee. Okay. Paying to the contractor. Ang 1,950. No, the tipping fee we're paying to the... Where are we paying the Wait, tipping fee? Tipping fee, Sir ma'am, Puloy, ato- pa-explain ako. So, ang naay mga barangay garbage truck, Councilor De Los Santos, nga dili na sila kontraktor, maglabay na sila dito, kitay mo bayad
sa tipping fee sa atong mga barangay garbage sack. Manaong uban, ganahan sila sayos buntag para makaduha sila og labay. Mao na atong gibayran og 1,100. Now naa sa tay gikuha nga service provider nga ang gibayran nato nila is 19 apil na ang tipping fee. Sakto? Dili pa. Wala nilabot ang tipping fee na. So gibayran nato sila pag-collect o garbage sa pagkuha sa major thoroughfares. Yes. Kaya ang kaning mga barangay nato, Councilor De Los Santos, dito man ni sila sa mga interior. So naiuban na mohangyo, sakto? Mohangyo ang uban barangay nga dili sila makakuha. I-explain ko no That further. explains sa gisulti ni Councilor Garganera nganong midako og kuha ang kontraktor kay ngano man naay mga barangays that is based on record nga naghatag ta og truck nila every day. As you know, 15 to 20 barangays na siya, Sir Joel. So, meaning to say, ang kanang kontraktor na to sa basura nga naay 25 trucks every day, ang ilarag yung allowed nga kolektahon na Madam Councilor is only 225 tons. That is only the number of tons collected in the main thoroughfares. Wala nilabo sa mga barangay interiors, puro ra gyud na main thoroughfares. Pero naay mga sitwasyon nga mulapas na siya ang from gikan sa 225, mulapas siya sa 240, 250 kay tungod mihatag tao sa kuan sa barangay Mambaling, mihatag tag barangay Dolo. Daghan kina sir, I have a list of those barangays nga ni kuanta. Dili lang ni back down Mr. Sir Joel, kun dili ang ilang kuan is dili sila ang ilang number of trucks, ilang fleet is dili kuan dili kakaya sa ilang number of sa Okay, ilang okay. volume. Engineer, you're telling us nga ang atong gibayad, ang city government is paying 1,900 to the service provider, which is the contractor. Yes, ma'am. Kuan na, limpyo, 19. 50, ma'am. 1950. Mo na gibayran nato. What are you're talking about 1,100 tipping fee. Yes, ma'am. Is this separate from the 1,950 or no? O, so mubayad pa yun ay tag-tipping fee apart from the 1,950. Is that correct? Apart from the 150? Yes, ma'am. So you add 1,950 plus 1,100 equals? Pero ma'am, no ma'am. Oh, Ang you said kanang yes, and then no. 1,100, ato na nang ginana na siya sa account sa DPS nga tipping fee. Wala na ta nagbayad nila og 3,100. Pero in essence, we are paying kanang giingon ni Sir Archibald nga 3,100, 1,950 plus 11. Puloy, Sir Puloy. Kaya para That's di correct. malibog, Sir Puloy, kadali sa mama. Kaya ang i-explain mo nila, Sir Puloy, kadali, is total number of tons per day. Let's say 600. I-explain lang nga of the 600, 200 plus ra atong bayrag 11. Diba? Then the other 300, maura to ang katong 31. Madam Sakto. Councilor. Dili, Madam No, Councilor. na- Ano ni dapat- sa, ma'am, pa-explain ako, ma'am. Sa